Evo, pozdrav svima, poštovane kolegice i kolege. Evo, ja ću se nastaviti na doktora Zeljkovića i Pavlovića i govorit ću znači o okluziji lijeve aurikule, dominantno o indikacijama i komplikacijama za taj zahvat. Znači, ono što je bitno, cijela ta priča počinje zbog sklonosti stvaranja tromba u aurikuli lijevog atrija, dominantno zbog staze krvi koja je posljedica same fibrilacije atrija i s druge strane značajne endotelne disfunkcije koja se u promijenjenom atriju događa. Znači, kao što sam najavio u naslovu, dominantno ću govoriti o indikacijama i eventualnim komplikacijama ovog zahvata. Danas razlikujemo različite tipove okludera. Znači, u početku je to bio Watchman od Bostona, zatim Biosensov. Uglavnom, ono s čim danas mi radimo, to je Amplacer i Amulet od Abbott Vasculara, ali imamo naravno i neke druge mogućnosti. Ovo su smjernice koje se praktički protežu od 2012. a nastavljene i 2016. u smjernicama za liječenje fibrilacije atrija i tu vidimo da je jasno kazano da je indikacija za postavljanje okludera u aurikuli lijevog atrija 2B. Znači, može se razmotriti kao opcija. Danas, srećom, ove godine, 2020. imamo novi takozvani EHRA Position Paper koji nam je u mnogome olakšao rad jer je na neki način definirao indikacije za sami zahvat. Koje su danas indikacije kada razmišljamo o implantaciji okludera u aurikuli lijevog atrija? Prvo, to su bolesnici koji nemaju mogućnosti za kroničnu terapiju, kroničnu antikoagulantnu terapiju. To su oni bolesnici kod kojih postoji jasna kontraindikacija za kroničnu antikoagulantnu terapiju. To su oni bolesnici koji imaju povećani rizik krvarenja. To su oni bolesnici koji ne surađuju i koji nisu skloni uzimati antikoagulantnu terapiju, a znatno imaju povišen rizik prvenstveno moždanog udara. I naravno, to su sad specifične subgrupe bolesnika, to je znači moždani udar u bolesnicima koji već imaju antikoagulantnu terapiju, zatim električki izolirana aurikula lijevog atrija kod ablatskih procedura itd. itd. Znači, uglavnom, još jedanput, vrlo kratko, znači, prolaz, ovaj EHRA Position Paper nam je definirao indikacije. Znači, prvi, to su bolesnici koji jednostavno, nisu podobni za dugotrajnu antikoagulantnu terapiju. Glavni razlog je definitivno povećani rizik od krvarenja. S druge strane, to su bolesnici koji imaju jasnu kontraindikaciju za antikoagulantnu terapiju, a to je naravno ponavljanje intrakranijalno i intraspinalno krvarenje i ozbiljno gastrointestinalno krvarenje. Zatim, tu su naravno oni bolesnici koji imaju visok rizik krvarenja, znači to su opet oni koji imaju ponavljanje intrakranijalno krvarenje i također ponavljanja gastrointestinalna krvarenja. Spomenuo sam već one bolesnike koji su takozvani non-compliant, koji ne surađuju, koji ne uzimaju propisanu terapiju, a rizik je kod njih vrlo visok, znači CHA2 score je 3 i veći. Kako mi postavljamo indikaciju za zatvaranje aurikule lijevog atrija? Znači, prvo, svi bolesnici praktički koji imaju CHA2 score veći od 1 kod muškaraca, odnosno 2 kod žena, imaju na neki način indikaciju za antikoagulantnu terapiju. Ako je to 1 i 2, onda je to 2A indikacija, ako je to zbroj 2, odnosno 3 u žena, onda je to 1 indikacija. Takvi bolesnici imaju indikaciju za antikoagulantnu terapiju. Međutim, ako ti bolesnici tijekom uzimanja antikoagulantne terapije prokrvare i ako je to reverzibilni uzrok, mi ćemo nastaviti antikoagulantnu terapiju. Međutim, ako je to intrakranijsko krvarenje ili imamo irreverzibilni uzrok krvarenja koji ne možemo popraviti, onda definitivno moramo razmišljati o tome da ugrađujemo okluder u aurikuli lijevog atrija. Isto tako oni bolesnici koji imaju kontraindikaciju za antikoagulantnu terapiju, sve one koje sam naveo u ovim prethodnim primjerima, također moramo razmišljati o stavljanju okludera u aurikulu. Okluder u aurikulu može ići na kirurški način, ako se već planira nekakav kardiokirurški zahvat, ili perkutarni način o kojem mi dominantno danas govorimo. Ono što je činjenica da u podacima koje imamo svakodnevnog kliničkog života i indikacijama za ugradnju
okludera aurikuli lijevog atrija, da se oni bitno razlikuju o onim indikacijama koje su proizišle iz randomiziranih studija. Znači, iz nekakvog realnog kliničkog života, veliko prethodno krvarenje, veliki rizik krvarenja, pa onda čak intervencije na koronarnim arterijama, interakcije lijekova, moždani udar na varfarinu, čak i prethodna manja krvarenja, bolesti jetre, sve su to razlozi za ugradnju okludera aurikule lijevog atrija. S druge strane, u randomiziranim studijama dominiralo je prethodno veliko krvarenje, intrakranijsko krvarenje i repetitivna gastrointestinalna krvarenja i mislim da je taj okvir za postavljanje indikacije puno realniji i klinički korisni. Sad, sljedeće pitanje je naravno usporedba između onog što imamo na raspolaganju, što imamo puno iskustva, a to je antikoagulantna terapija, i s druge strane nešto s čim nemamo previše iskustva, a to su okluderi lijevog atrija. Znači, to je u samom početku ovako jedna dosta nepravedna igra iz čistog razloga što nam je već varfarin u odnosu na placebo pokazao jasne prednosti, a ako uzmemo novu antikoagulantnu terapiju, znači NOAC-e, onda situacija za okludere izgleda još i gora jer su tu rezultati još bolji. S druge strane, velika je razlika u podacima koje imamo. Znači, s jedne strane u randomiziranim studijama za NOAC-e imamo preko 70.000 bolesnika, a u randomiziranim studijama dosad završenim za okludere je broj manji od 1000. I naravno da znači, podaci koje imamo za okludere aurikule lijevog atrija, znači definitivno znači, nemaju tu težinu koju imaju podaci u randomiziranim studijama za antikoagulantnu terapiju. Naravno, postoje studije, kratko ćemo proći kroz njih, koje su vezane za apendič okludere. Znači, postoji nekoliko studija i danas sve praktički temeljimo na ovom EHRA position paperu koji je objavljen 2020. godine. Sve je počelo znači sa ASAP studijom, vidite 2013. godina, znači to je bila multicentrična prospektivna studija, ali samo 150 bolesnika i samo se radilo sa jednom vrstom znači okludera, to su bili takozvani Watchman device. Iste godine Protect AF, broj bolesnika je bio 707, 59 centara i tu je praktički opet, znači okluder, opet Watchman device, pokazao neinferiornost u odnosu na varfarin u prevenciji kardiovaskularnih događaja, prvenstveno znači endpoint moždanog udara, kardiovaskularne smrtnosti i sistemske embolije. Međutim, što se tiče sigurnosti, komplikacije koje se događale u toj studiji iznosile su relativno visokih 5 do 7%. Zatim je tu Prevail studija, znači studija koja je praktički obuhvatila negdje oko 500 bolesnika, 2014. godina i ponovno, znači neinferiornost sa, što se tiče učinkovitosti, odnosno kad gledamo u odnosu na ishemijski moždani udar, međutim još uvijek relativno visok udio komplikacija koje su se ovdje kretale između 2 i 3%. Zatim, 2015. godina napravljena je metaanaliza na tih 2500 bolesnika koja je također pokazala određene prednosti okludera, znači bilo je manje znači, hemoraških moždanih udara, manje kardiovaskularnih smrti i praktički manje krvarenja u odnosu na varfarin, što naravno i očekujemo. I zadnja studija koju ću prikazati je praktički Evolution, to je multicentrični registar, bolje reći, gdje se također promatrao proceduralni uspjeh i komplikacije i praktički i ovdje još uvijek, a sada govorimo već o 2015. godini, znači udio komplikacija u ovim procedurama iznosi preko 2,5%. Ono što je bitno da mi do danas praktički, a to je podatak iz ovog EHRA position papera od ove godine, nemamo randomiziranih studija koji uspoređuju okluder aurikule sa novom antikoagulantnom terapijom. Znači, osnovne prednosti koje daju okluderi aurikule su što imamo manje krvarenja i ono što je jako bitno, nemamo prekidanja u uzimanju terapije. Znači, prekid u uzimanju terapije varfarinom iznosi praktički više od 50%,
A isto tako, s novacima, prema podacima koje imamo, prekid uzimanja terapije kreće se između 23 i 36%, znači puno više od onog što se nama čini ako gledamo samo iz pozicije realnog i svakodnevnog kliničkog života. Drugi problem koji nalazimo kod implantacije okludera aurikule lijevog atrija, reimbursement, znači kako se on refundira bolnicama. Što se tiče Amerike, on je FDA odobren je u bolesnika koji imaju veliki tromboembolijski rizik, koji ne mogu uzimati dugotrajno antikoagulantnu terapiju ili imaju kontraindikaciju za nju, s tim što je to moguće napraviti samo u iskusnom centru, uz iskusnog operatera, indicirano je voditi registre postupaka, znači i uspjeha i komplikacija. S druge strane, ako gledamo smjernice, takozvane najsmjernice, znači engleskog zdravstvenog fonda, onda praktički ovakve procedure se gotovo ne reimbursaju, odnosno moguće ih izvoditi u vrlo malom broju dobro odabranih centara i licenciranih operatera. Znači praktički to je procedura koja se u Engleskoj ne reimbursira. Zašto je tome? Jedan od razloga tome su naravno komplikacije. Vidjeli ste sami da komplikacije nisu male u svemu tome i one se definitivno mogu dogoditi. Znači komplikacije se mogu kretati od toga da možemo imati znači jednostavno migraciju devajsa. Znači ako nije dobro određena veličina, odnosno postavljen na pravo mjesto, on će migrirati iz aurikule i iz srca će izaći u velike krvne žile i najčešće ga onda moramo tražiti znači, u perifernoj cirkulaciji, a s druge strane naravno moguće je i stvaranje tromba na samom devajsu, odnosno samom okluderu. Ovdje je praktički koncizna lista svih komplikacija koje su povezane s samom procedurom. Naravno, uvijek je moguća perforacija same aurikule sa posljedičnom perikardnom infuzijom i hemodinamskom tamponadom, embolizacija koju sam spomenuo kao posljedica znači under ili oversensinga, to je naravno embolizacija zrakom, oštećenje krvožilnog pristupa i naravno moguće su i smrtni ishodi. S druge strane, ono što je povezano sa postimplantacijskom antitrombotskom terapijom su naravno krvarenje ili formiranje tromba na samom devajsu. Što se tiče sigurnosti, ovdje vrijedi pravilo takozvano learning by closing. Što se tiče ablacija, mi vrlo često znamo reći learning by burning. U ovom slučaju je sintagma learning by closing, jer iz Protect AF-a, gdje su komplikacije bile vrlo visoke, iznosile su gotovo 9%, jasno je vidljivo da je u prvoj polovici studije su komplikacije iznosile gotovo 10%, a onda druga polovica pacijenata imala komplikacije oko 5%. I ostale studije, kao što su CEP, Prevail i Evolution, su se komplikacije zahvata kretale oko 4% i zadnja studija, znači odnosno to je prospektivni registar, Evolution je imao komplikacije nešto malo manje od 3%. Što se tiče antitrombocitne terapije nakon ugradnje okludera, danas znači vrijedi pravilo da idemo sa dvojnom antiagregacijskom terapijom, znači to je acetilsalicilna kiselina, uvijek je potrebno pacijenta preloadati prije intervencije i onda ide obično klopidogrel i terapija traje do 6 mjeseci. Također kod nekih bolesnika, to su i smjernice o extra position papera koji nemaju veliki rizik krvarenja, 3 mjeseca se praktički može davati antikoagulantna terapija, ali to je još uvijek varfarin jer iskustva sa novom antikoagulantnom terapijom u tom segmentu nemamo. Znači ono što očekujemo rezultate brojnih studija koje su u tijeku, kao što je Stroke Close, znači planirano je 750 bolesnika, randomizirana studija, usporedba znači amplacera i medikalne terapije, zatim to je PRAG 17 studija gdje uspoređujemo NOAC sa okluderima, znači svih vrsta, znači imamo i amplacer i Watchman, Closure AF studija gdje se uključuju pacijenti s časva skorom većim od 2, znači medikalna terapija uključujući NOAC-e u odnosu na okludere u trajanju praćenja 24 mjeseca i napokon Occlusion AF
planirano 750 bolesnika i odnosno usporedba dominantno NOAC-a sa različitim opet vrstama okludera, znači i Amplacer i Watchman. Još jedan put podsjetnik, sve one studije koje mi do sad imamo randomizirane dominantno se odnose samo na jednu vrstu devajsa, a to je Watchman firme Boston. I praktički moj zadnji slajd i poruka znači sa ovog predavanja. Mi definitivno znači u ovom trenutku moramo prikupiti još podataka. Idealno su tu upravo ove studije koje su u tijeku, a to je da uspoređujemo apendix okludere sa NOAC-ima, da raspravimo znači posebne skupine bolesnika kao što su bolesnici na dijalizi, kao što su bolesnici post intrakranijskih krvarenja i koji praktički i dalje imaju visok tromboembolijski rizik. Što se tiče komplikacija, to je definitivno pokazano u studijima, a znamo u svakodnevnom kliničkom radu da to možemo napraviti. Syntagmal learning by closing definitivno vrijedi i potvrđuje se jer broj komplikacija rastom iskustva definitivno pada, a naravno da tu pomažu i brojni napredak znači tehnološkog materijala s kojim radimo. Evo, ja bih s ovim završio i zahvalio na vašoj pažnji. Ja vam se zahvaljujem, dr. Manola, još jedno krasno predavanje. Evo, profesor Breitenfeld se javlja za riječ i za pitanja. Ja bih htjela pitati doktora Pavlovića kad govori da dajemo dvojnu antiagregacijsku, odnosno da dajete dvojnu antiagregacijsku terapiju nakon ugradnje okludera. Da li to mislite samo andol i klopidogrel ili koju dajete terapiju? Znači, PFO okluder dajemo, jer me čujete, oprostite? Da, čujemo vas. Znači, andol i acetilsalicilnu i klopidogrel 3 do 6 mjeseci, odnosno 6 mjeseci mi dajemo, različite su studije različito, ali bez antikoagulantne, znači acetilsalicilna i klopidogrel za PFO okluder. Ne, mislila se recimo, vi ne gledate ovu rezistenciju na klopidogrel, to vam nije važno, pa da bi eventualno ticagrelor davali. Znači, randomizirane studije, ali ja sad govorim za PCI, znači za koronarne intervencije, koliko god znamo da postoji rezistencija, kad su randomizirali pacijente znači na terapiju koja je vođena nalazom rezistencije i svima davali rutinski andoli, nije bilo razlike u ishodima, ali u principu ne gledamo, znači rutina nam je andoli i klopidogrel za PFO okludere, svima. Ok, hvala vam. Evo, profesor Breitenfeld, izvolite. Bog, dobar dan. Vidimo se, čujemo se. Čujemo se, ne znam. Ajde ovak, prvo pitanje za docenta Manolu, kratko, u stvari pitanje. Jasno smo razjasnili da je indikacija za LA okluder rizik od krvarenja, jel tako? Povećani. Tako. Okluzija lijeve aurikule predmijeva dvostruku antiagregacijsku terapiju, što je isto prilično, ajmo reći, agresivan pristup koji bi trebao trajati, kao što si rekao, 6 mjeseci. Tako, do 6 mjeseci maksimalno. Sad, u kliničkoj praksi ćemo se susresti vjerojatno s primjerima ljudi koji bi rado stavili okluder, ali bi im nerado davali dvojnu antiagregacijsku terapiju upravo zbog ovog rizika krvarenja intrakranijalnih, intraspinalnih, gastrointestinalnih. Kako premostiti taj problem u praksi? Evo, to je na glas razmišljam. Problem za obojicu zapravo kad imamo takvog pacijenta. Da, mislim, pravog odgovora na to pitanje definitivno nema, tu definitivno ulazimo u sivu zonu. Znači, EHRA Consensus Paper objavljen ove godine, 2020. ima relativno jasne smjernice. Znači, čak se spominje antikoagulantna terapija ako je bolesnik nekog manjeg rizika krvarenja, ali s druge strane, koji su to bolesnici koji trebaju okluder, a manjih su rizika krvarenja. Samo oni koji imaju nekakvu drugu kontraindikaciju ili nepodnošenje antikoagulantne terapije. Znači, većina naših bolesnika su ipak, barem iz našeg iskustva, su bolesnici koji imaju visok rizik krvarenja. I naravno da mi davanjem antiagregacijske terapije smo svjesni da povećavamo mogućnost krvarenja tih bolesnika s jedne strane, ali s druge strane ne smijemo zaboraviti znači komplikaciju stvaranja tromba na samom devajsu.
I to je znači isto jedna strašna komplikacija koja vrlo često ima najgore moguće ishode. Tako da, znači definitivno pitanje je samo tog vremena. Da li mi možemo 6 mjeseci pretvoriti u 1, 2 ili 3 mjeseca? Mislim da možemo. Da, to sam pitao. Da li postoji opcija skraćivanja te opcije dvostruke antiagregacijske terapije? Ako mogu samo dodati, znači najniže što smo i mi davali, koliko ja znam, kod ljudi koji su imali anamnezu intrakranijske krvarenja, mjesec dana. Ali to nije bila nijedna randomizirana studija, nego po nekakvom iskustvima drugih centara. I druga stvar je, postoji appendage occluder koji se stavlja epikardno, ali to je, ja bih čak rekao, jezivo invazivna procedura i kod takvih, znači subksifoidnim pristupom se ligira aurikula, ti pacijenti, njih 15-20% ima poslije perikarditis, bolove i tako dalje, međutim kod tih ne treba niti dana antiagregacija, ali to kod nas nije dostupno. Dobro. I drugo pitanje, Šime, dok si mi tu još, a to je, ajmo reći, laički neurološko pitanje. Šta ako se okluder stavi osobi koja ima 55 godina, pretpostavljamo da će lijevi atrij rasti u životu, a veličina okludera je ista. Da li je to tehnički problem? Evo, to me čisto pitam, ne znajući ništa o tome. Ne, to nije problem, zato što mi u principu, znači, mislim, de facto nemamo rast atrija, nego imamo dilataciju atrija, a znači ovo je struktura koju mi okludiramo je praktički aurikula. I mi kad stavimo okluder, taj okluder jednostavno, znači bitno je da mu pogodimo veličinu na početku, jer on kasnije sraste sa tkivom atrija, kao i sve što endothelizira, što mi stavimo u tijelo, i to je praktički nakon, ajde recimo 8 tjedana, pogotovo 3 mjeseca ili 6 mjeseci jedno tijelo. Znači šanse da se tu nešto dogodi kasnije, ja bih rekao da su minimalne. Evo, ja moram priznati, nemam nikakvih takvih informacija da je neko imao problema u tom smislu. Znači dilatacija lijevog atrija je nešto što mi možemo očekivati od tih bolesnika, ali bez reperkusije na okluder koji smo postavili u aurikulu, jer aurikula nema takvu sklonost dilatacije kao što ima cijeli atrij, a mi već nakon 6 mjeseci maksimalno imamo praktički jedno tijelo, znači lijevi atrij, odnosno aurikula i okluder. Dobro, hvala. Nikola, može tebi jedno pitanje? Ako moraš, može, da. Ma nije, gle, moram. Ne, htio sam i u toj kombinaciji kardiologije i neurologije smo se 2007. jako lijepo dogovorili, nakon što su izašle ove closure, respect, close, da mlađi od 60 godina, a nemaju drugo ishodište embolije, moraju ići na okluziju PFO-a i sve 5. Šta je sa pacijentima koji su stariji, koji je tvoj terapijski pristup kad imaš takvog pacijenta, to sam te htio pitati. Iz razloga, recimo u Navigate ISUS-u i Respect ISUS-u su bile podskupine koji su uz PFO imale jasni drugi izvor embolizma, jel? Koji nije bio fibrilacija atrija, pa nije bila indikacija za antikoagulantnu terapiju. Evo, čisto koji je vaš terapijski pristup kad imate takvog pacijenta? Znači, jasno nam je, mlađi od 60 se okludira, stariji od 60, da li je antiagregacijska, kako ga vi tretirate? Pa, mislim, to je primarno, tu nema, ajmo reći, to je ono case to case. Znači, ako imamo neko ko je biološki super, ko nema hipertenziju, nijedan rizični faktor od ovih, ajmo reći, za fibrilaciju, i stvarno, ne znam, sa implantabilnim monitorom isključimo fib, možemo ga razmotriti za PFO okluziju, znači to nije nikakav problem. Ali ako ima sve ove druge rizične faktore, tu dolazimo na jedan sklizak teren, jer dr. Zeljković je spominjao, mi smo imali kao, i vama su poznate studije tako, mislili smo kao NOAC tu pomaže, međutim za sad nemamo dokaza, čekamo još 2 studije sa Pixabanom, tako da je to stvarno odluka case to case, tako je, mislim, bar naš stav. Ne znam, je to odgovor? Ne, super, hvala ti Nikola. Sad još samo za doktora, je li vam doktor Zeljković tu ili ga nema? Tu je. Tu je. Bravo, još samo kratko za njega. Samo da modificiramo ove, mislim, kad mi dovemo dole na Holter EKG, obično oduševljenje kad čuju neurologe nije tako veliko kao što ste vi rekli da treba monitorirati sve ove pacijente, pa idemo probati samo vidjeti šta je u našim uvjetima realno moguće. I znamo, guidelines, čuli smo sve super, ali, jel? Znači, trodnevni ili sedmodnevni Holter nije moguć. Sad 24-satni Holter
u 3 mjeseca od otpusta iz bolnice nakon jednog takvog moždanog udara, mislim da se može organizirati. Da li s tim možemo biti dovoljno zadovoljni ili Znači, sad može se organizirati na- sigurno, svaka čast, to da. Mislim da ovo prolongirano, znači prolongirano kod osoba sa visokim rizikom, mislim da bi se trebali svi mi potruditi da to bude moguće organizirati, što recimo sad trenutno vjerojatno nije. Kolika je dostupnost? Ajmo pojednostaviti, znači tijekom hospitalizacije 3 dana je na monitoru i napravimo ultrazvuk srca. Nakon toga se obavežemo da u 3 mjeseca mora dobiti barem jedan 24-satni holter, a ako mu je chest score iznad 2, onda u sljedećih 3 odnosno 6 mjeseci još barem 1. Super, hvala. Mislim da je to moguće. Sad nam vi još recite nešto što mi ne znamo, a to je koliko su uopće u Hrvatskoj dostupni loop recorderi, ko ih ima, da li ih rade u Osijeku, Rijeci, u Splitu, ko ih radi u Zagrebu, čisto da se znamo obratiti, mislim, evo, ako mislimo da do toga treba doći. U Zagrebu rade svi, Split sigurno isto radi, sad za Osijek nisam 100% siguran, ali vjerojatno je, jer znači implantacija loop recordera je nešto što je u svim zemljama Europe ambulantni zahvat. Mislim koliko je kompliciran, nego koliko je dostupan, koliko ih ima, da li ih ima, evo, to je pitanje. Danas je dostupan. Danas je dostupan, ali znači, mi imamo relativno stroge indikacije, najčešće su to mlađi sa ponavljanim embolinskim incidentima, ali kažem sad dostupan je jer mu je cijena sigurno više strukovanja nego kad je došao na tržište. I mi s time smanjujemo indikacije za njegovu ugradnju. Sad morate znati da nije svaki pacijent ni jako sretan kad mu kažete da morate ugraditi nešto što će mu biti ispod kože i monitorirati srčani ritam jer možda ima neku aritmiju. Apsolutno. Dobro, i još onda jedno samo jako kratko pitanje za sve, odnosno za Nikolu i Šimu. Ja znam da vi fenomenalno to radite, jer surađujemo i hvala Bogu da je tako. Gdje postoji drugdje u Hrvatskoj još mogućnost da se stavi PFO okluder ili LLA okluder? Jer nama dolaze pacijenti sa svih strana, pa onda mi ih teoretski možemo kanalizirati sve vama, ali nisam siguran da ćete vi biti sretni s time. Rijeka je jedno i drugo koliko ja znam, Dubrava je PFO dostupan, Rebro je PFO, ali nije appendage occluder, ja mislim. PFO je bio Magdalena, mislim da sad nije, ali to je pitanje reimbursementa i šta nam još ostaje? Split je appendage sigurno, a za PFO ne znam. Evo, to je ono što znam sigurno. I Zadar je isto PFO. Znači ima dosta centara koji u principu mogu ugraditi, pogotovo ono što je puno češće, a to je PFO, ASD, ipak su okluderi, a aurikule daleko najrijeđi, ali i to je moguće barem 4-5 centara u Hrvatskoj napraviti. Ali jedno i drugo mislim da smo mi i Rijeka. Da znam sigurno, evo sad. Mislim da neću pogriješiti ako kažem da ste nam jako puno pomogli sa otvaranju ovih novih horizonta suradnje između srca i mozga, koja je vrlo aktualna zadnjih godina. Zahvaljujem vam se, sjajni ste koji uvijek i idemo dalje, je li tako? Naravno, nema druge. Hvala na pozivu. Hvala, pozdrav. Evo još jedanput se zahvaljujem našim kardiolozima na ovim izvrsnim prezentacijama.